Ako volite da gledate filmove, ovaj filmski festival je jedinstven u Evropi. Na ovom festivalu se ne ocenjuje film kroz glumce koji igraju, već po napisanom scenariju. Njegov naziv je Filmski festival scenarija. Scenario je dokument u kojem su opisane sve radnje i dijalozi jednog filma. U prevodu, bez scenarija nema igranih filmova. Iako je reč o veoma značajnom događaju, sedište njegovog dešavanja nije veliki grad, već malo simpatično mesto, Vrnjačka Banja. Održava se svake godine i to od sredine prošlog veka. Filmove festivala možete gledati samo krajem avgusta, ali to nije sve. Postoji kuća scenarija u sklopu Narodne biblioteke, gde će vas najlepše ugostiti njeni domaćini. U njoj možete naći čitavu kolekciju skoro svih filmskih scenarija od početka postojanja. Značajne video i audio snimke, autentične fotografije mnogih glumačkih velikana i još mnogo drugih važnih dokumenata. Ili to možete vidjeti posjetom njihovog zvaničnog sajta Vrnjačka biblioteka ili pogledajte njihove sjajne emisije na YouTube kanalu Biblioteka Dr. Dušan Radić. Naučite kako se stvaraju igrani filmovi. Da li ste znali da se pored Hristovog groba u Jerusalimu nalazi srpska crkva? Posvećena je svetim arhangelima Mihajlu i Gavrilu, a izgradio je srpski kralj Milutin Nemanjić na početku 14. veka. Nalazi se unutar zidina starog grada u blizini crkve Svetog groba. U manastiru su živeli srpski monasi, a podignut je u čast pobjede Vizantije nad Turcima. U toj vizantijskoj pobjedi su učestvovali srpski elitni ratnici, koji je kralj Milutin poslao u Vizantiju. Kralj Milutin je bio jedan od najmoćnijih srpskih vladara. I ne samo to, bio je najuspešniji vladar kog srpska istorija pamti. A za vreme njegove vladavine uspeo je da izazove poštovanje svih susednih vladara, pa čak i Vizantije. Napisao je zakonik pre cara Dušana. Izgradio je više crkava nego svi Nemanjići pre njega, a manastir Banjsku, koji se nalazi na Kosovu, je gradio za svoju grobnicu. Njegove mošti su kratko bile u Banjskoj, ali su ih zbog zaštite tokom ratova preneli u Bugarsku, gde se i danas nalaze. Mošti Svetog Milutina se nalaze u Sofiji, u hramu koji je posvećen Svetoj nedelji, ali je hram među Bugarima poznat kao hram Svetog Milutina zbog čudotvornih moći koje imaju mošti srpskog kralja. Bugarska nije jedina koja slavi i poštuje Svetog Milutina. Slave ga i drugi slovenski narodi, a u prvom redu Rusi. Da li znate da je Vrnjačka Banja bila najposjećenije mesto u celoj Jugoslaviji? Bilo je to davne 1935. godine kada je Vrnjačku Banju posjetilo preko 28.000 turista. Već tada je na prostoru ovog malog mesta bilo izgrađeno 257 velikih i impozantnih vila. Prve gostionice su otvorene krajem 19. veka, a najpoznatija je bila narodna gostionica Koste Petrovića Rakića. Banju su posjećivali svi, ljudi koji su u njoj tražili medicinsku terapiju, svi slojevi društva kako bi se u njoj odmorili i uživali. A jedan od najznačajnijih ljudi tog doba koji je u Banji rado provodio vreme je čuveni fudbaler Moša Marjanović. Vrnjačka Banja je do dan danas sačuvala značajno mesto kada je turizam Srbije u pitanju, jer se njenim lepotama možete oduševljavati bez obzira koje je godišnje doba u pitanju.